Musani no inabate biyonga 20,000 manje techibasityaba yeni bas omo chief whip osoro nanga 20,000 mbuya mona obuya mbake bakuoga naende bali batene inegali ege toro getacha buo ngyo kuogera 20,000 korwaso omo chief whip osoro mbuya mona. Donya ni mama county na lazima ataheshimiwa. Hiyo tuache hiyo biashara. Mtu yoyote hao ni wabunge lazima waheshimiwe. Na ntayitemba tebya abantu bamintu. Habo machoge. Mwaigule abantu bawaka amalyoge. Mate balengeretinga kwanza nje tali mubazi. Nje no machoge. Buna enyagitari nabeka milioni 80 ga enyagitari ya bosongo nere enyagitari enem ekobwati une yogembo ogende nyagitari te yogembo nabekire kibesa twagache nyagitari mbobe nkorete Mheshimiwa Alpha, I want to plead with you, my brother. You remember the president promising kwamba if I put 200 million, he'll give me 100 million. Na akasema ufuatilie. Mimi nitafanya kazi yangu ya milioni 200. Na nyinyi kama serikali, I hope hamtuambii uongo. Mtatupea hiyo milioni 100 tumalizie hospitali. Again to Kende. Mheshimiwa Paradisho, congratulations kwa sababu chiparachi nyinge che municipality mumroyo sugumira mangana municipality sana mpake bodi yali yakwanuga okorega asengo mwatenga Mheshimiwa Kende nkenya to kuangana tigatwangane senge nchama gendronta gitatu kogembo. Mheshimiwa Paradiso chipara ikomnenye echirichi alenge municipality noma yatinga chinde chiarosigu echinde nchigendret ogembo nere gwende kobonye tonye toja konyore county ebe di quota ye county ende igorasma tonye rosi omwelio abantu aminto chibasare mwa saini chiform chinyinge chiform 1060 wiki abantu bane mbagende to chirigeri cha form 2, form 3 na form 4. Form 1 to atebere wikomo tienyo yo kitari kemerongevere ko chi form ngo cha chire sechi ward offices abana ba form 1 baegwe wiki egocha enta etembo lya baheshimiwa n'abaragaiga mole karibu mwenzi vocational training centers Chons nkoenda natura abana bako genda chi polytechnic chetu igo na barabu ba apply basari chibese chinchi alengoro umuchando monne muro chisege chinyinge nesenge njo nate nilio bwibyo bonene bwange bosongoga enyagitari ya ito bosongoga iga konyora ne governor kugura mariogo yanya lakini lero tindiko kugura mariogo eba ko igolera mario kera bango sangere milioni 47 chioka metinye tatu lakini bono iga etogo sangere milioni 200 echichera ndire se basari ntagete ntebega mwaigo Mheshimiwa ino bako boli goro yo molembe